Ja sam 50 godina ovdje, pa 60 sad će. I evo dočekali smo od prošle godine, evo sad sa gospodinom Ubovićem, njihova dobrostavna svrha i našeg gradonačelnika Vukovića. U rekordnom roku, evo godinu i pol dana, u septembru treba se pusti u škola za sve đake i Stološa i ostalog iz Podgorice ko bude želio tu. Nema u Crnu Goru, a ovo znači za Podgoricu samo tako. Škola se čeka dugo jer nije bilo ni četvororazredne škole, a naselje je veliko, veće od sedam opština crnogorskih. Na kraju, evo, zadužbina porodice Ubović i izvanredan rad Bemaksa u roku rađeno, mislim da je ovo jedan od ljepših i modernijih objekata na Balkanu. To je potrebno ne samo naselju, nego valjaće za čitav grad. Vidite kakva je prebukiranost u školama i to. Želim da svaka sljedeća generacija u ovu školu pohađa sa uspjehom i da je nosi u uspomeni kao jednu od najljepših uspomena u svom životu. I ujedno se zahvaljujem i porodici Ubović i svima onima koji su doprinijeli da dobijemo ovakav objekat kakav smo danas dobili. Škola je, kao što svi vidimo, prelijepa, velike su učionice, zadovoljni smo i čekali smo gradnju godinu dana, ali ništa, vrlo brzo se završilo. Sad čekamo da krenu, imamo jednog đaka prvaka i jednog đaka koji počinju u 5. Nadam se da će oba dvije početi, s obzirom da nam je blizu škola. Ovaj projekat i ova škola, ja mislim, ne na ove prostore naše Crne Gore, nego i na bivšu ex-Jugoslaviju, ovakvog objekta, mislim da nema savremenog, funkcionalnog. Ovo neće generacije doživjeti kao ovo danas što je. I stvarno, kompaniji Bemax treba skinuti kapu i oni su ovu školu završili ne u roku, nego čak i prije roka.